Njengoba iningi labantu lithatha unyaka omusha njengethuba lokuqala kabusha, ezinye izakhamuzi zase eKliptown eSoweto ibonakala sezililahlile ithemba. Lezizakhamuzi zifuna izimo zempilo engconywana kanye nokuhlinzekwa ngezidingo ngqangi. Liphezulu izinga lobugebengu kulelilokishi elikhungethwe amaqembu emgulukudu. Kwashona abantu abane lapha ngesonto eledlule. Abanye abahlali kulommandla basibona bengenokwazi ukwenza izigqibo zokuqala unyaka omtsha ezinhle ngenxa yemeko abahlala phansi kwazo. Le yindlu kamakhe wahile Maselwa oxhomeke kwisibonelelo semali karhulumente. Uhlala kuyo nabantwana bakhe abathathu abangaphangeliyo kunye nabazukulwana abathandathu. Bonke aba baxhomekeke kwisibonelelo sakhe sikarhulumente. Uthi akhonto intsha ajonge kuyo kulonyaka omtsha. Cabanga ukuthi mhlambe mangabe ngiyento zami ugovernment wasinakekela sonke ngokufana, ngabe mhlambe ngihleli emzini wami anyisiphethephethe nabantwana angithi mawo kuthi ukuthi mina ngibona ma unendlu ungacinga into ezibalulekile ukuthi fanele ngiyenzeni. Kumgama ongekude kuyaphi kwakhe, ummelwane wakhe naye ujamelene nale meko. Indawo yokuqala ngifuna indlu. Yabona indlu engihlala kuyo ibolile, ngiyanethelwa. Le ndawo igcwele lulwaphulo mthetho kwaye ithwaxa kukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi nokunqongophala kwemisebenzi. I knew years that I want to get a job. Abahlali balommandla banethemba lokuba urhulumente uza kuphendula izidingo zabo, aphucule iimeko zokuhlala. Ngaphandle koko baziva bengenako ukwenza izigqibo zengomso labo. Ndingu Onesipho Ndamase weendaba zeSABC eGauteng.